جارێژی لە تاخا ڕۆتشیلد یا تەلئاڤیڤێ لەبەرخانی هەری دیرۆکی یێدە دەولەت بوونا ئیسرائیلدە بوویە خودی ناف ئەفخانی د ساڵە 1948 de û jê re niha dibêjin Independent Hall an jê xaniyê serxwebûnê ji vê derê serxwebûna İsraîlê hata ragihandin. Serokwezîrê yekemîn yê İsraîlê Ben Gurion'un ji vê derê serxwebûn ragihand û di heman roja ku serxwebûn hat ragihandin de saet 12 şevê gelek welatên Erebî li dijî İsraîlê şer ragihandin û bûyî awayî jî şer dest pê kirin. Niha jî ev der weke mûzexaneya û her kes tê serdêma pêdê dikirin. Li taxa Rothschild a Tel Avivê ne li teniştam xortek heye navê wî xortî Avî Şahî ye. Alîkî wî balkêş heye. Yekser heme ji wî pirs bikim. Avî Şahî, what do you know? Tu derbarê eslê xwe de çi dizanî? My roots are originally from Eslê min ji bajarê Seqizê Kurdistana Îranê ye. from a town called Hem aliyê dî û hem jî aliyê bavê min ji wî bajarî hatine. Yan di sala 1945 û yan jî 1948 de hatine İsraîl. Yani pêşiya 65 salan hatine. Ez bawer dikim ew ji Seqiz çûbûn Tehranê û ji wir jî bi balafirê hatine vir. Tu li ser kultura Kurdî çi dizanî? Kurdish culture. Actually, my Bapîrê min grandfather zêde knows a heyjî lot. hebû. Bi Kurdî de axivî, edebiyata Kurdî dixwend. The culture and all the literature. But Lêbelê ez tenê I know stranan only the dizanim. songs. Kîjan? Kabukim le le, kabukim le 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 le. Tu straneke dî jî dizanî? Another song. Straneke dî. Bu ke dalale, godek durdaya, Ji bapîr û dapîra te re çawe bû dema hatin İsraîl? Ji wan re çawe bû jiyana li welatekî nû? Çandeke nû, zimanekê nû, fêrbûna zimanê Hibrî zehmet bû ji wan re? In the physical way it was Di aliyê fîzîkî de zehmet bû ji ber destpêkê li vir di konan de dijiyan. Jiyaneke gelekî zehmet bû. Lê hatina vir ji xwe re pîroz de dîtin. Xeyala wan a 10,000 salan bû. Ji bo wan hatina İsraîlê hemû tişt bû. This is all they wanted. And they would Amade bûn hemû tiştî bidin ji bo li vir bin. Anything just to be here. But even when they love this country, Lêbelê digel ku ew qas hej vê axê dikin, they never forget ez their lê xwe roots. jî bîr nekin ku ji Kurdistanê hatine. You Na. told us that they come like 65 years ago. Te got beriya 65 salan hatine lê bi we nedane ji bîrkirin ku hûn Kurd in. Their children or grandchildren know that you are a Kurd. Why? Ev yek çawa çê bû? Çima hûn estê xwe ji bîr Don't nakin? forget your roots. We don't forget Em ji bîr because nakin it's part ji of ber who ew we are. parçeyekî It's me ye, part of our nasnama me identity. ye. Em ew in. It's who we are. Gelek hesaniye. Just simple as that. And you feel yourself as a Tu xwe Kurdê İsraîlê, Kurdê cihû an jî çi dibînî? How do you feel yourself? I feel myself first of Ez all pêşiya her tiştî xwe İsraîliyekî cihû dibînim.
یا دوێبین jî ez ti caran ji bîr nakim dê û bavê min ji ku hatine. Kurdin. Ev parçeyekê min e. Em di wê malê de bi stranên Kurdî, şahiyên me yên heyî, zimanê bapîr û pîrika xwe mezin bûne. And my grandparents' language. This is part of who we are. Do you have other Hevalên Kurdish tê friends Kurd here? li vê derê hene? Jewish, yeah. Yên cihû belê. And you keep in touch with them and Yes. do they speak Ew bi Kurdish? Kurdî dizanin? The youngsters, no. Okay. Yên ciwan Only na, the tenê old yên pîr. people. And this generation is a little Beriya bit old. 60 salan hejmareke bilind a kesên bi Kurdî de axivîn hebûn. 30 or 40 years, there won't be a lot of people here that speaking the Kurdish. Tu niha li vir bi hinek Kurdê din re rûniştî. Hesta te niha çawe ye? I'm feeling like you're my brother. Hesta ku ez bi birayên xwe re bim. Like sitting with my Weke brothers. birayên xwe re rûnişte bim. And when I see Demaz nûçeyan news derbarê about the Kurdan Kurds de in li Syria Sûrî, li and Tirkî, Turkey and Iraq û Iraq, Îranê Iran, derbarê and şer de about the struggle şerê ji bo and azadiyê their fight dibînim, for freedom, I feel like hesta bi I'm hemû dilê xwe supporting them piştgiriyê with dikim all dijîm. my heart. And they deserve the country. And when they have a Hewalatê country, me û for sure I eger come and azad visit bibe, there ez ê werim serdana wir. because that's Ji part ber of o parçeyekê who I am, min e, parçeyekî part of nasnameya my min e. identity. Her çi qas dînê me guhartî bê, we're different kultura me religions, yek e. but Em ji heman cihî ne, em ji the heman cihî same tên. culture. And we came from the same place. زۆر سپاس. Galaxy Pass. Thank you. ام نها لپشت دریه شامه یه لقدسینه انگو یروشالمینه دوی دری را بری رچو شامه دریه ناوندی اف در بو لپشتا ویجی دیوار جوا هيا هر وها جهه مزگفتا الاقصای و مزگفتا دنیا بقبه کو حضرت محمد جویده چوبو میراج هيا پیراجی جهه کو حضرت عیسی لی هاتیه و شارتن لوره یعنی جبو سه دینا اف در ناوندیه جه هری پیروزه د دیروکا مرواتیه ده لپش من هون دبینن دو پلیس هنه اولکاریه که مهم هی الویدری لهر عالی پلیس هنه اولکاریه دگرن جبر کو الویدری خلکین جبو پیروزی هی خوی سه دینان فلاهی مسلمانی و جهوتی پک بینن تینه ویدری و الویدی تولیه دبن جبو کو گنگشی ندر کبن الویدی اولکاریه که بلنده هر ورا جبو ایرش چه نبن بلهم دریج در باز بون و اف در وکا بازاره böyle bazara bazır ya tarihi evdere elvedere havil dor dükkan hene cihane de fermiyet ede evder aka İsrail'e hatta şestu hatta evder deste Filistin'e de bu aka Filistin'e bu de şarı şaşroji ye şestu hafta da evder kete deste İsrail'e de تاقا مسلمان و تاقا جهوه جوی درش هف جداد بن دوی در اف درن هم دبینن ری دچه سر جه هری پیروس ای جهوه و دوی در جی ری دچه تاقا مسلمانان اف در اف جهل پشمن دیره فرانسیسکانه لبلی جبو دین مسیحیه جبو دین فلها جهه که بدره تایبت هیا حضرت عیسی لویدره ددما رومادا به جزای داروکرنی هات جزا کرن پشت لویدره همان جهی خاچ کرنه سر پشتاوی
و بوی آوای مجبور بو به وی ریا کنها بهنه کده امنا شوه بکند وی را خالچ راگرد خشت داسر پشت آخوا و دوی دره درباس بو و دبره دجی سی جارات کوي امین ها جوی داره جوی جه کو هاتی جزا کرن درباسی ریا کو تیرا درباس بو حتی کو جه لیتی چارمخای به تی دار وکرن اف در جهه جزا لی تیبرین ل حضرت عیسی تیبرین هر وها اف جی مالا پلاتوسه وی وقتی او جزای اعدامی خوازی حضرت عیسی لسر ویری داره چارمخه لپشت لسر ویری دمشی و برایده سی جارجی دکهوی رأيكو حضرت عيسى ترى دمشق evet وصار دوام كي حمودر هاتي دست نشان كرن حضرت عيسى الاشتاسيون سي وكل بديتي نشاندن دبن باري خود دبن باري چارم خايده كتيه بدها استاسيون چاري هي لويدجي حضرت مريم يعني دايكا خود بيني ودايكا دست بيتكي دغري وصا ابدر حمو لچ هاتيه سري بريده يك ويك وك استاسيون هاتن نشاندن لسر فيري زبدن خاچه ده دویدره دمشی اب جهین هاکو ج کسین هات نسردانه ویدراتی گوتن جهی دستیویه لوید جهی دست حضرت عیسی خب وید دیگری جبوکو بکاربی بدی خو و نکوی پشتی مجهی کو عیسی ترمشیه مدید نها امید درواسی جهی هری پیروز جبو جوها ببن لپشتا بدری دیواری گری है ले पेशम रोब दरबास हुए बे जे कंट्रोल ले दे है हमें तो कंट्रोल दरबास मु दरबास हुए दरे बेबन هم بیشه گشتن جه کوام دچنه هم دیواری گری کوچ بوج هوا گله گله پیروزه و هم جی مزگفتا قبة الصحراء و پیراجی مزگفتا الاقصی امین ها هدی درباسی وید ببین جیانا خود جره کی ازی ببینم جه کی چاویا خمركم مقام أرض شبانو هذا معلوم شمال تبهدون كياتان شمايا تطرفي بوكتا دناي شمايا تفينا رشاء من هيثين من شام شاي تبع بدان ودخل شيء ثين ندمع ما خواستم در باسی مزگفتا الاقصا ببن لبلی جبرکو درنگ بو ری هاو هاتا داین وقتی سردانی هات بو گرتن لسر وی من هاشنا گرکی برنگ جبوکو هم مزگفتا کوبت و صحرا یا کو حضرت محمد جوی چوی میراج ببین و هم جی مزگفتا مسجد اقصا بنابودنگ کو دین اسلام ده وک مزگفتا سیمین پیروست دیتن کو لوی دمه دما نو آوا کرنا مسلمانتیه چیبونا مسلمانتیه بری مسلمانا ل ویدری بو اجی کلجانی ما یکم جار هزی وادر ببینم دنگی مالی جیتینه ها بله دستی راستی ویدره ها یکم مزگفتا کو مسلمان ل ویدری بری خوددان ویدری ل شونا مکه هر دو چند سالن اولی هر دو سالن اولی ین مسلمانتی ل دست چاپیجی مزگفتا کو حضرت محمد لیچوی مراجعه ل بنویجی جه بالکش او کو ل ویدری دبن رجی جه جهوا هيا جه دیوار گری هيا ل ویدری توافق خو اوتکن لبانی مسلمان جی توافین خودکن تشتكى هذا تشتكى محتشمة مروف قالك دينا الفيدري بهارا دجي العالية كي
جهن پیروز یک و حضرت عیسی لی تیرا در باس بی لعالیه کی جه کو حضرت محمد لی شوی مهراجی لی جه دن جه کو مسلمان قبلتا مسلمان ابو دسپیکا مسلماناتی و لخارجی جهن هری پیروز ای ولا جهویان ئەمێ بچن پایتەختە فلستینە شەریایە ڕۆژاوا ئەن بۆ فلستینە ڕۆژاوا یا دەبن کۆنتترۆلە ئەلفەتیحیدە ئەv مالên ئیسرائیلیانە دۆرپێچکرینە ئەv دەر هەموو دۆر تێلگرینە بسێنجن جوات هێلاژی دیار دبێ ku ئاشتی ji vê axê gelekî dûr e. Em gihane sînor, ev der sînor e. Hem nava Filistînê ne di korîdorekê re em derbas bin çep û rast li pişta dîwêr Filistîne û rê jî hatiye korîdorkirin. Ev de ketina Ramala hel ser wê derê nivîstiye ku ketina vî aliyê Filistînê ji welatîn İsraîlê re qedexe ji ber ku jiyana we dikarê bike vê metirsiyê. Em derbasê sînorê Ramala hebûn sînorê Filistînê bûn em niha nava axa Filistînê de ne? Evê hejî dîwarên hatine hildan li wan dera xuyatgil pişta wê de jî wargehên İsraîliyan e di nava ewlekariyeke gelekî xurt e. Em gêştin nava axa Filistînê sadî sad yanî ji destpêka ketina nava axa Filistînê de mirov cê de hestê ku mirov li welatekê cuda ye. İsraîl zêde Ewropa danî bîra me lê Filistîn sadî sad ji aliyê xwezaya xwe ve ji aliyê tevlî heviya trafîkê ve ji aliyê tabelên ku tinê bi zimanê Erebî ne
ڕۆژهلاتا ناوین تێنێ بیرامە و مرۆڤ دزانێ مرۆڤ یەکسەر گەشتیە ئاخا ڕۆژهلاتا ناوین ئاکو ئەم دزانن هیچێتە چاو ناگێت gelekî xirab e ez sînor li hemû ciyanê hez nakim. Ich bin das erste Mal jetzt im ئەف جارەیەکی ئەستێم هەرێمە palästinensischen فلستینی Gebiet und gelek بباندۆرە ist schon ئەگەر beeindruckend. ڕاست بێژم هەستەکە مەزن ئاترسێ بمڕە پەیدا بوو Ein Gefühl an Angst لێ bekommen, ئەمێ بنێرن کا وێ چاوە داوام بکە aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. دیوارێت ناوبەرە فلستین و ئیسرائیلێ دەتێ خویاکردن و وێنەی یاسەر عەرەفات لەسەر بوو یا ئاگە چکەرەمە خە بچە کێدی باش و هەش کوڕە لە هەبە وەکە ژە پلاقە عەرەبێژی دیار دەبێ پلاقێن بێ دەرەجی فلستینیە یانی نەگرێدای ئیسرائیلین وێنەی سەدام حوسێنژی بوادا بەیە باڵکێشە ئەم گەشتم ناوەندە باژارێ ڕەمەڵە هەیە پایتەختە فلستینی ئەف دەر کۆلانە ناوەندی یا ڕەمەڵە هەیە ژێرە دەبێژن کۆلانە عەرەفات لەبێ دێژیش خۆ تێدەستنیشانکردن هەروەها سمبۆلەکە باڵکێش وێدە هەیە لە بانی ئەم دەبینن زارۆکێک ئالا فلستینێ دداڵەقینێ و زارۆک پێ بەخوێت کرد ئەم ناوەندە ڕەمەڵی هون دەبینن لەسەر تابەلا لە فێکی سەبزە مەیوەتێ نەفرۆتن و وسا ئەوژی بەدەنگێ بلند هەوڵ دەدەن چ شتێخوا بەفرۆشن شکران ما الفيدا اللي ديتن بهيف ما ديتن ما خو نقرت امي الفيدي بخون ما كرينها ما بهدورة بخون بري البيدريجي حمود جهي بهاراته هنا بهاراتي جور بجور البيدري افورت دفروشي بيدريجي مويش وندا تستقل تشتين وصل تنسوش بس بجيب بضاعة هون بابا انا سويت ساندويتش ارجي فلافل فلافل تنشيك البيدري كل شيء عمي نها بارشو عقيت الفيدري وفلافل بخن والله قالك خوش شهر هذا نزل عافيت بعقيت شاو يا خوشه والله عافيت به ام هناكي برتشيبون لنافا رمالله و ام هاتن مش بوليس فرق بوليس ريكا دور باللينك مرة هات جهة قارنجي هنا شي مكان شكرا العفو اهلا فيك فلسطين ام
نافارا مالاهي قوادي تير قريان ونهاجي ماتنا خوارنجهكي امي خوارني بخون جينا قال باشا جيكي بلندا باجار دبن مدد ميني بين عبردن شيشة مجيهات بس عجيب خامل عندنا قال خامل عندنا نوكا شيشة يوصل بينكم No, I mean for the Arabs only. Yeah, for the Arabs. For the Arabs only. ام هل الرمالة هي اللي وي خوارنجها كوما بحثي كرينا كارمندكي فيدي ام توازن بيرا برسكي بكن what do you know about the Kurds? هند درباره کردان ده چه دزانن گلو؟ As a Palestinian, we have many things in common between گلک تشتین ما فلسطینیان ین هف پار به کردان را هنه certain some شرطین ما ین جیانی ین نوک هویجی هنکی دشبین هف suffer from discrimination, from inequality. ام وک فلسطینی شیست هفته سالن دبن داگرکریه ده دجین Suffered like in the history, like as I am a Palestinian. از باور دکم پرزگریکا کردان جیا فلسطینیان هیک بنتره 60-70 years. I know the Kurdish problem also. وکی فلسطینیه کی گلک حوالین من کرد هنه و من گلک لدولتین یک بوین امریکای و ولاتین دن دیتون I met Kurdish people in the از جمروان حز دکم ج کردان حز دکم ام لفلسطینی ج کردان حز دکن و به ایشوان دزانن we have, as I said, many things in common. کردان دیاریا هری مزن یا دیروکی دانمه Kurdish people, they gave us the best or the biggest gift in our کردان history as a صلاح الدین دانمه They gave us Salah ad-Din. Salah ad-Din who اوی کو فلسطین و قدس رزگار کرن Jerusalem after پشتی داگرکریا 100 سالان almost از دکارم وها بیجم crusade کو occupation. از ج وحز دکم Last thing, we love you. Rojbaş. Rojbaş. ناخد كل بيدره سرلنگا يعني جرونش تيج دربه و امي خلاص بدنا بشكل عجلنا وبرفضنا نوروزا ليروسالم كبنا ري بنزينة مقادية ليم نزانن بنزين يان ديزل كبي عربي ده نها عقيد دنيري كا شد كبيتي ده Vallahi ez nizanen çiğe. نها عقيد اش كسا كيفي ده فرز كيك كبنزين كبي عن ديزل Yes, of course. It's white benzene, 1995. The green one, yeah? Yes. Right? I don't know. You say There's a green benzene. so much. Good luck. Dilşat dünya.
آوی ابراهام از کرد اسرائیلی ما اصل خود از خلق دوکه ما با مرنی ما دیو بابین تا یعنی بابو بابیره تا کنگی هاتن اسرائیل بابو بابیره ما هاتین اسرائیل بری 68 ساله سال 1950 بس والله نوطو بين جوارا تبقى خلقه کی داری از خلق دوکه ما تکیلیا و کردن جوین اسرائیل شاویا ودي قالك وشام وكي برايدي كان قالي ابا صالون نوطو بين جوارا ما قال اذا قال بيك بابرينا حفله وشيا يعني قالك وشام محترم قال ما مدينه بیشی کردستان نزاگیت زکی واندا بو نوروزا البجاری یروزالم جی خلاص بو شف باش منهاج تل أویو داری و امی بری خو بدن باجار حیفا و جهه کی دیروکی باهای اجبید امی سردانه ویده بکن اگید هستی دشت از گلک دلخواشم روحات لتل أبيب و دیسا جتالم حیفا که رنگی گلش پاش حوالی ما بارش رونشتیه او ریزانی می امشب جیل جمعی درازن بخواد وقفه روزا لوکسمبورگ تل أبيب بده کارتکی و امنها بهبره بر به حیفای بیچن
که بلند حیفانه و لپش مجی دنابا با هر دو داره کون هاتین دیتد نه جه بهای هه همش ویده در باسی ویده ببین افدر دسپیکا جه بهایه و سرسر دنیای توریستی نویدره و سردان جه بهایی تکن لبیدره وینه آدگرن و ناوا بخچه دگرن سورپریزێکە خۆش و پێڕەژی نەخۆش مەڕاشێ بوو ژبەرک و ئیرۆ بیستێ ئادارەیە و ئەوژی جەژنا نەورۆزی وەکە کوردان پیرۆستکن مەخابن پەرزگە ئیرۆ گرتیە ئیرۆ بەتڵانەیە وایە لێ تشتا سورپریزمارە ئەو بووکو ئەوژی وەکە مە نەورۆزێ پیرۆستکن کەسێ تێ بێ دەرەژی لە دەبێ بێدێ دنێڕێ و دەبینێک و ئیرۆ گرتیە و مەجبورە شون دەڤەگەڕێ و نکاری بچێت ماڵدە برای خمره دیدن پارزگاه باهایی کو شف وسا خویات که لشون موتی دیتن منظره که محتشمه دسپی که سر روش دیده بود من کاری بو هرند مالده مجبانی و کشند بود نهاجی به شف جخوار و ها خویات که پارزگاه حیفا لوکانتایی که عربانه ما برشی هم توازن خوارنا کی بکن خوارنا ویا نابودنگ شاکشوکایا کو مجرد بیشن من لبرگ گله کی بهایا لگورا ولات دین گله کی بهایا ویدی ما حساب کرد هر من تی 12 یورو برده شاکشوکا مجی هات و حوالن دورا مجی خلق اسرائیل نه کسی اسرائیل دیشش فهم زارن هموج ولات جدا هاتن اصلا خود ولات جدا هاتن مش باهر دو حواله جیرانی مجی پرسن کاش کیده هاتن Hey guys, could you tell me where you're from actually? Your roots? I'm from Afghanistan and my roots are from Germany and Denmark. اب حوالی کلی که ج افغانستان به اصل خو و حوالی دینجی به اصل خو ج آلمانیا یا نه ام خوارنا خو بکن شاکشوکا خو بکن تمام بینه را چاویا عافیت به حوالنو باش جاده شاکشوکا و براستی نخرابه تمام گله خوش کرده وقت من ما چکی گوهرتی اش برکو بیسوتن سورجی زابه نه عافیت بجمع و حوالن میاره ریوانگیتیه که من نودس بد که همه ایروجی بچن دادزی آنجی دریایا مری هستا کو مروج مردینی بر بجزیره و بچه پیدا دبه آخاوی داری زیادت شبیه آخا کردستانی دار گیمن چینایی گیمه افدر 403 متر دبن بلندبونا دریای ده یعنی جه هری نمس ای جیهانه افدره جوه که نه گوه ما جهات نگرتن وقت دما مروف خرج جه بلند یان جل بالا فری بچه بانی گوه ما هات نگرتن
پشتی ریک ادریش آج تل آویوی کم سر یروشالم را هاتنه یریشویی ام گهانه دریای مری دریا مری لوی دردی دیدن دریا هری بخوی جهانه و هر وها طیبتی که ویادنجی اوکو جه هری نمس ای جهانه 403 متر دبن دریای رایا جهه که گله خوش و افدر گله گرمه الگورا جهن دنن اسرائیلی افدر گله گرمه خلفی دری هاتیت که بیاف هی زوا ساعت 12 هدی خلتی نبیدری جهه که گله خوشه و طيبتيه كفيا دن اواجي دما مروف كفي اف دم مروف سر عابد مني مروف ناتشي خاري طيبتيه وي اواج بركو خوي جل خوي دنافا عابد هيا من هاد نافا دريا مريدنا وما بخواليا دريا مريدا دبيجنش تندرستي رجالي كي باشا كان ساعتك منها في خوليرا خو بدنا عابد جو دما مروف درس صوبات كي اصلا مروف صوبه ناك يعني جانب جيني ناك مروف سر عابد مني دمام مضروني جبركو افدر حمو خوليه شايفكم ميكروفون أتا بلي اف خوليه كوما الخدايا سباسيا وقتكم اكيد وبارش السر بشتا خو سكنينا كات افجيني ناكن كات صوبه ناكن وبقي افاي السر عابد منن ما بردوام تكين هاجي ما بري خدايا باجاري بتلهم اي فلسطيني كو حضرت عيسى لي خدي دايا باجار دبن ريبابريا فلسطيني دي ام ديسا تشيك بوينت كي انجي سينوري كنترولي درباز بون يكو لشكر اسرائيل كنترول پیشیامه عربیان به پلاقه فلسطینی ولطانش تیجی هواهی نتوین یکوی افدر قادا نافندی یا بتلهمه و افدرها هجي ديرا وحضرت عيسى لخدي دايا داري دنياي كسنتين طوافها بيدت كن هنا امنها لويجهك وحضرت عيسى ليه خاتيه دنيايا حضرت عيسى لبي داري خدي دايا بيجي خدي ديجي حضرت مريم دراجي ويدبي فيدي
جوية كان هسر جن سري دنياي كسين تين طوافا بيدكن هنا هم دچنا جهي لي هاتي دنياي وهم جي دچن كو جهي دوف خود دانه راهشتي حضرت عيسى و داني ويديه جهي كو حضرت عيسى خود داي بيدري خلتين طواف دكن ليد نيرن و دچن Okay, guys, next please. جسان سر دنیای توریست هنا کسین تنویدی زیارت کن طواف کن مروف دبینه پیرگیواته جوید درباس بن جشنوی جهه آلیندن کو دما حضرت عیسی خودی دای و حضرت مریم او بری ویداری دانی ویداری. Could you tell me something about the history about from this place? We are now in the Church of Nativity, the place where Jesus was born, as it is mentioned in the ام نهال ديران نويتي ياكو عيسى مسيح لغور انجيل و قرآن اللي هاتيه دنياينا د سورة العمر يا قرآن دا دنويسيكو عيسى پیغمبر لبر هاتيه دنياي ديرا عولي د سال 509 هيدا جاليه سمارتان و هاتيه خرا کرن د 100 سال ششاند او ديسا هاتيه آوا کرن د 614 هيدا فارس ج ايران تين ور و جارك دن اف ديرا كو عيسى تيدا خودي دايا نتيدا حمو جهدي خرات كن جبر للدربي في ديري موزايك هكا كو هر سيمير لسر هبون هبو او بجلين فارسان هاتبون رسم كرن و جوية كي دير نهات خرا كرن اب ديرا هري كيفن آل جيهانيا هون دكارن لآلي دن ريزا مروفين كو دخوازن جهي عيسى مسيح لي هاتيه دنياي ببينن لفر مروفين جه هندستاني و مسلمان هنا كو هاتنا سردانا ور لغور مسلمانان و فلاهان جي عيسى لفر هاتيه دنياي اف جهي كو ميري بيروز لي هاتيه دنياي روجانه چند کس سردانا وی دارید کن؟ روزانه نکیمی 1000 کسان جانا 10,000 و جانان 500 لیلگو روزان تیگو هرتن جانان 5,000 جی در روزه کی دتین دما جشنین اولی ده خلق بهترتین او قاستین کو مروف نکاره لنگی خواه لسر ویدی راوستینه مروف جحمو داری جیهانی جبو سردانا وی داریتین هون بخوش عسلی خوشکی دارینه؟ من لبتلهم خودی دایا لبلی با بیری من با عسلی خوش ترکیه هاتنه 1940 جستانبول هاتنه بر بکران جور حتی بتلهمی هاتنه لیوج عسلی خوش جتور عبدین جمدیاتینه From Constantinople to Bethlehem. Today Istanbul, From Istanbul, yeah, from Tor Abdin, yeah, Midian, and some of them they live. بله از لبر هاتم دنیای ابجیک و جبو جهو فلاه و مسلمانان پیروزه. They stayed here and we came later. So I was born here in Bethlehem, in the city of David. So this is the holiest place in the whole world for Jewish, Muslim, Christian. Thank you so much. دما مروفر اسرائیل و هنکی به انگلیسی زانبه قد مروفر به پرسگری کارا روبرو نمینه جبر کو پرانیا خلکی بی ولاتی به انگلیسی زانن هر وها لوحین آگادار کرنه لوحین ترافیکی ناوین کولاناجی همو به سه زمانینه به هبری به عربی و به انگلیسی في هذه النشرة الجيش السوري يستعيد السيطرة على المنطقة شرق جوبر بعد تكبيد الإرهابيين عربي دنا والراديو يجي لعربي قدرت كن pakete که تutuniye de pakete de tutun heyva kovunda binin ve hamu walata سرحاغزاوی جی به سه زمانه آگاهداری ہے به انگلیسی، هبری و به عربی. هموتش سه زمانیه.
Hevvali bargiranım, hevvali şorişvanım, endami Kurdistanım, hevvali şorişvanım. سپاس عقید تقیل خوشکر ام هال عربا خسوار بونا به کیف خوشی عقید به سرانی وی ما بره خدای گنده که درزیا گنده بنابی بارش نابی گند چه بو؟ اسفیا امی بشنه گنده اسفیا جیانا درزیا جی ببینیم که درزی جی خودی باورمندیه که جدا نه او جی و لبنان لسوری و گلک بلاتا دجین هجماره که و بلند لإسرائیل جی خواهی سرانی کدی بیجی نوروزه نوروزه سبیا نوروزه 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 سبیا نوروزه ما چک بده من یار چجنات پیروزه ام نهاتنا ناوا گنده درزیان و لناوا گند دگرن و دیجیش خوش بجلو لبسین خلکی دیاره کو نتوه که دینا آنجی کسین خودی چاندادی الویدره دیجین ام دبی عبادتگاه که درزیانه لپش مجیش خو نویسیه تنه کسین جوی داری دعا بکن کارنا هر نبش نوی داری دبی عبادتگاه کسک هات گوت کو ام نکارن بچند مال ده تنه او جبو وای جبو عبادت خانه جبوان وکریه لبری التنشتاوی قهوه خانه یک آنجی خوارنگه که پچوک آدر زیاب خواه خودی به هات پیشامه گوت کرم بکن ورند مال ده لوکانتانه هون پشمند بینن خوارنگه هون پشمند بین او داره امین ها بشند مال ده ولوی داره تشتکه کوی اقرام مبکن امی لوی داره بخون هون بانی دی بینن سرمره على كإسرائيل جي هل فيدي بالكيشك ونل غور باجارن دين إسرائيلي نل غور غوندي دي فيدي پرانیا مالا و پرانیا خوارنگه ها و جها و جهی کار و آل هنه لبری مروف لباجار اسرائیلی بخواه پیرگی وان آلان زیده کمتی آگید رو شوه بارش دو چاوی بجی و جوی درجی عبادتگاه خویات که و دانشتا ما لوی در عبادتگاه گوادن کو منکاری بچن دمال ده دما مروف تيت خوارنگه هده یک سر لسر دستی راسته مروف چاف دو آلات کبیک و آل درزیانه جه پنج رنگات وکو هنده بینن سدمه هبونا پنج رنگا ده ناوا آلی ده جی اوه دست نیشانا پنج پیخمبر آیا پیوگریده جی ده مال ده وینه شیخ امین هیا که لیدره که وای اولیه ده وینه که دیجی البانیا آلا آنجی سمبولا گل درزی لپشته دوینا برده بقلوات و چای مجی هاتو امی دیوانه بخوایی لوکانتی راجی بکن لسر درزی الویدر امی I am Halabi Ali. I am Druzman from Dalit El Carmel. We have been driving out of Egypt 1,000 years ago. And we are 1.5 million in the Middle East. ناوی من حلبی علیه از درزیه که جی چای کارملم اف زیده 1000 سالانه ام لورن و هجمار من لروجهلات ناوین زیده میلیونه کو نیوه صدی دو لأردن صدی إجدى لإسرائيل صدي بينجي لسوري وصدي سه للبنان دجين درزي جهر كسي بهتر أشتيه دخوازن تيكليان نافبرا درزيا وإسرائيل وين دن جهر جهي دن بهستره لإسرائيل 16 جندي مهنة أمنها لجندي كارملن کو هم گوندی می هری مزن و هم جی پایتخت درزین اسرائیلیه گلک شانده و نونر جسرانسری جیهانی تینه ور و سردانه متکن باوریم درزیان به خدای کی هیا ام هر هفته دو جاران دچن عبادتگاه خو جبود عابکن شیخ و ملاین مهنه اول پیشیام نمیشت کن هر وها به باوریم دما انسان دمری جارکدن تی دنیای In Israel ام لإسرائيل دنابا حزوري دنا ام لديجي وان مسلمانان تيدو قوشن اوين لديجي جهويانا ام جه 1956 پارچه کی ارتشا اسرائیلینا و دگارن بچن لشکریه بکن ام دخوازن تایبتمندیه ولا خو نشانی هر کسی بکن از بانگ لهر کسی دکم کو ورن سردانه ما ام جمروان حز دکن
I want everybody ام is coming اشتیه here دخوازن because و love people, جه we want اسرائیل peace, حز دکن and we love Israel. Thank you. Yes. به دکان درزیا و جیل ناوا باجر وینه شیخ امین ویده هنه وکتی دیتن نظارت امین هاچ نوی داره باجار دیروکی کود انجیل دجی ناوی در وازد به وجه حضرت عیسی تیرا لیمایت لیمازن ویا تیرا در باز ویا امی بچن سردانه وی داره امجی مزگفت کل باجار نظارت نهاجی مالا بانگ داده بر وی کانیا کو جبرائیل جه حضرت مریم را گوتی کو وی کراکی وی چه ببی کو وی حضرت عیسی چه ببی افدر او جلها و نها سروی دیجی و دیروکه دیرکه دیروکیه جه سرانسری دنیای باورمند تینه نظراتی تینه ویدری و دخوازن ویدرک و جهی جبرائیل جه حضرت مریم را گوتی و حضرت عیسی چه ببی هر وها هجای گوتنه کو حضرت عیسی جخل وی باجاری مزن بویا گلک معجزه وی دسپیکی لوی باجاری پیک هاتنه و وسا باوریا پی بلا بویا مقابدن بهفره کانیا کو مزگینی جه حضرت مریم را هاتیه داین دید به باوریا دیرا ارتودکس آیونان هاتیه دست نشان کرن دیرا کاتولیک جهه که دین دست نشان کریه جهه مزگینی وقت جهه که نشان کریه او خانی انجی مالا حضرت مریم و یوسف خربه وین ویدنه امین ها بهفدورا بچن ویجی ببینن افدر مالا کو حضرت عیسی لی مزن بویه هر وها پیشیا کو حضرت عیسی وردنیجی جخو افدر مالا حضرت مریم و یوسف بو نهاجی لسر وی دیرا کرنه دیر پشتی وقتا که درش لسر خانی واکرنه او دیرا کابادن ما جدر بدیتی
ام لباجار تل افيف اسرائيل انها ام لكولانا روتشيلد دلي باجيره جالك رستوران بيده هنا قهوه خانه هنا جهه جريها هر وهر روجانا هجمارك بلند اتريستانتين فيدري و دگران نها مش فيدري بچن وقفه روزا لوکسمبورغ کو سروکی وی جهویه که اصل کرده اما جه پرز بکن خا اصلیش کی دهاتی اسرائیل چه دمی هاتنه ام حال ناوندا وقفه روزا لوکسمبورغ سروکی وی سفیر کوهن لجمعه امینها فرصت دواجید کن کاکیه و چه کارید کی سفیر تو چه درباره کوکا خودت زانی؟ Also ich komme eigentlich, ich bin ja in Israel geboren, mein Vater kommt aus... از لإسرائيل هاتم دني بابي من ج باكوري عراقي ج سليمانية. Bei meinen Großeltern sprach man jüdisches Kurdisch, das ist eigentlich Aramäisch. بابير و بيركا من بكردية جهو يعني أراميد آخبين. Und Arabisch, aber bei uns zu Hause, also ich hier hieß Marat. بكردي يعني بوي كردية هون جي دزانن وان جي دزاني عربي جي لبلي اس بهبري مزن بوم. gelek çîrok da hatin gotin lê çîrokên bapîr û pîrika min bûn. Bavê min 1951 de ji Iraqê hat. Hema vê ji hemû civaka cihûya Iraqê ew der terikandin. Bavê min hingî heft salî bû. Ji wê yekê hemû tişt xwarin vexwarin û tiştên wisa bûn bêyî ku mirov kurahiya meselê bizane. Dema beriya çend salekî ez dawetî Slêmaniyê hatim kirin, min xwast herim taxa cihûyan ya wir lê pêk nehat. Fand ich das ganz interessant, hat leider nicht stattgefunden, aber ich hätte das sehr gerne gemacht. Aber Lêv hemû jiyana bapîr û pîrika min bû û ji bo me ew qas rol nelêst. Ji ber jiyana li İsraîl yeke dî bû. Jiyana koçberên ku dixwastin li vir jiyaneke nû dest pê bikin. Di zaroktiya te de muzîka Kurdî an jî efsaneyên Kurdî nedihatin gotin? Nein, hat man nicht, sondern eigentlich was Na, tenê tişta ji wir bi xwe re anîbûn evîna muzîka Erebî bû. Ji ber bapîrê min Kurd bû lê bi cihûyeke Ereb a ji Kerkûkê re zewicî bû. ام ایشم li bajarê Hayfayê bexandiya konserta hunermenda Kurd heda sena emîn hat piştemal de û hevdûra hem konsera wê hem jiya hunermendê pêra derkem ser dikê temaşe bikin em hevdûra biçin.
کنسرا هنرمندا اصل کرد اسرائیلی حادثه و به زمان کردی پیشکش کرد و هر وها حوالي نوي نها بداوي بو وخل بلا بيت شمال اخو امجي نها شنا كوليسي لقال هذا سبشكي باخ من دوره امجي بشنا مالي ام هبس درامبيش هذا سرنا وامي برسك جيبن او جي برسما ما جبوه بدي نهاد کنسرت خود به کردی ستراند گلو گهدروان تا همو به کردی فهم دکن نا پرانیا وان به کردی نزانن لیبلی ج موزیکا کردی حز دکن هر وها ج زمان کردی حز دکن و جبو من جه کیف خوشیه جوان را به کردی سترانان بیجم زور سپاس زور سپاس با تو